Nyuma ya spika wa mbunge kaunti ya Meru Ayubu Ndikuga nwe wauririe utethio bwa wikiri matakiri thoko mwanya gicikone mbunge kia Central Imenti na bubu bwatuma mubunge wa Nteriji kwambiriria kurwana ngugije na ndinduki mbithi bakuma gonto goko ne baciumiritie na kubwariria ne baritete mukana jo murito kiri mubunge Kirimango chini bakimure gutiga kurwana ngugi iria igutethia akari kinyakethira etumanĩtie na ruya rwawe oringi bogete mataja jajaraja rithokone mwanya irio mugambone mukiria charia na kinyaka guma nitethetia kariba Nteriji na njira nene na gutena gitumika mubunge ojo kurwana onto bobo ayuthi babakinya nibonekete kumenerio tongeria bwakirimo bakiuga bakari tauge bubungwa ukurukira kithurano kijitege 2027 mutukikare na kurikithia Kiumia giki ntuku ya Ramisi kirigaru ya siasa spika wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi na igikanirwo akiuga matajaraja gwikirwa nturene imwe cia gicigo mbunge kia Central Imenti Tamariene, Mugambone, Mukiria, Kagoma, Charia na kungi nwe withirite akiromba Murandi Jou inde akiuga mubunge wa gicigo mbunge kia Kirimango chine no kethirite kirwana na Murandi Jou batanto beje chiakwa kuma nduku yanda atume muntu ku design kuma muntu gwita mapping para contractor yere wikira para bejere wikira mata pakenya power mantu jonde na mantu Edward Daria yati just like that irasimo uwochie yane ndandu weto itumari into biaku lakini ande jeri ndora yatiri wakire manu project yeteku antu boy baiji daro kwendo tonyerari as a area mpina kuragote na street rate kwingi siwende ngombe yako upewe mwankana arua ngugi unethiri na anto batira kanirwa stima suwa kwendo mwira anto arere wakenya pa batiga kanie bakani abere bakani stima na nere ma baimande ngeta wakani na ndiba mwe bambe wembithe kuma gicigo mbunge giki bariuga no kamo bunge wa kurwana na kiroto kia mbe wembithe kana kia mutongero ro kugira gukia mutwe no kako muringa kiongo kenda tikathare Kirima karere ta farao tia tumwita farao buru no ntoke yote gira mantu jara Kirima thithetie miaka wethirite eri mutongeri miaka na na thaite gukinya ta muijire gaitite kuthira Kirima guti mwana nyomwe ugano okiritie ombotaririra gutaririra orwa ngani erwa ngani are igwo okiririe Kirima igwo mumentere akinyana igwo mumentere etana igwo mumentere nenya bara beku thai no kendete kurwana kuma miaka iyo yonde tonya miaka 8 miaka 5 itware mwana wetu ori kwa Minister of Lands ogo orwire nwe President agenda mwa Uhuru Kenyatta ngugi secondary turarombete muno twaromba muno twe kitiga PS mano wetu rarwire nwe mwanka thai gitikigyo karaja gikura Central Imenti secondary kwina ana betu bogerio push kwa Kirimano turore mero robi begerio rwira antu ba Central Imenti begeria kuya 85% rate gara ki national government ejana mashinani Wakiremano utibu ona mtu etorobi ugeta kura president ouga kezo mpinga maendeleo ko tirobeza ku ongero bezawe za kuzeze za ongizeze ko kirago kurobi antu bonde barobi kingia yuthi bane bamenerete mubunge Kirimango chine nikiria bakuria na takumbikana Rais William Ruto ejaja Meru arega gukurukira kirige cigo mbunge kiao inde baicokera baduga gitumi ni kwithira gutena Murandi kinya jumwe jura jorenge rugurwa ni mutongeri wa mugongo jukita president na Meru na hagia Murandi jo kujoro nchino jo mo Central Imenti igintu gya kurigaria muno gutwikite ngama ora twino mweru no keja Central Imenti kwariria mantu amariene university na twina MP twathurite na kura batwe turigari muno kuthi kura twaringire kahato atere kura cietu tekio nyabira wenja no tiganire abyo te barabara jiro thondeka acha gwita mwanka macukuru no tiganire acio te mantu jege kambe cia chibono tiganire acio gwaka ene nkari gwatire ka Central Imenti financial year inge kewa mbeche tejagwa itotige gwita kurobe mantu South Imenti ne jara gukomba kuthithia itotige gwita kugira title deed mutindwa na we arasi Central Imenti na possibility kwaja na title deed ya kwateka South Imenti dai bena new sub counties bena
Metongo Polytechnic National Polytechnic ibaraero njira na ukarichi kwewa mbecha TVET ni raero mbecha bena power station ende gweto ndege ikavuruka iregoro chietete South Imenti na North Imenti chiatika Central Imenti otewe kari go to Nairobi, do what other MPs are doing na kukwarema etorombe noti chia South Imenti chia North Imenti kanyeti amporo chia Tigania East orombe noti o River East ikenda tuitangogera ekukaria momero weto bwega na muthiene ayuthi babariuga nande mubunge waono na neti atina kathari kagutongeria gitine giki na kire siasa cha mwaka jwa 2027 bagatigira bakomwania itu hakikishe mujumbe ndene 2027 no to neti incompetent he is not good for this leadership to hakikishe tukumwania tu tanto ba Central Imenti kenda tuithurira mujumbe oro mwega ora tukaiba tukenete na kujibunia tukiwa na mbunge mpya na mzuri. Keripotera tetosha weekendi rekwa rieto ni mutuge kare.